Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Danas ću vam pokazati jednu stranicu koja također isplaćuje novac, ali ova je 100% sigurna. Vidim da na survey noticija su nisu mnogi zadovoljni sa tim sajtom, pa danas evo ja ću vam pokazati jedan drugi sajt koji se zove Neobooks, ne znam kako se čita, ali nema veze. Znači ovaj sajt isto isplaćuje i isto radi na principu da klikćete reklame i da skupljate znači neki određen iznos, oko $5 je minimalna isplata. Znači rekao sam na početku, ovaj sajt 100% isplaćuje. Evo sada ćemo se prebaciti na moj PayPal account. Kao što možete vidjeti ovdje piše Neobooks payment, znači 27. novembra mi je poslato 6,45 eura i vidite, znači to je 100% sigurno. Čekao sam da mi isplate pa da vam onda snimim taj klip. Znači da se registrujete na ovaj sajt imate link u opisu, znači to je ovaj link. Evo idemo mi sada, ovako vidite, uđemo znači na ovaj link i kliknemo registrirati. I vidite ovdje kaže da ukucamo ime, šifru, ponovo šifru ukucamo e-mail, pa od PayPala ili Payze od Skrilla e-mail, znači gdje će vam ići uplata, datum godina vašeg rođenja i ovaj verifikacioni kod. Znači evo mi kucamo šifru, idemo password, znači kucamo, ajde evo, ja ću ovo malo ubrzati da vi ne čekate. I znači kada ovo popunite sve, prihvatite ovo, znači označite i kliknemo continue. I evo znači sada mi je poslat verifikacioni kod na ovaj e-mail i sada ja moram ući da registrujem, da uzmem taj kod i da ukucam tamo. Znači uđemo na e-mail, otvorimo ovaj njihovu pošiljku i kopiramo ovaj link, mislim ova slova. Vratimo se na Neobooks, ovdje pisujemo taj kod i ovdje sada isto ovaj verifikacioni kod i kliknemo finish. Evo vidite, znači čestitamo, vi ste član Neobooksa, to i idemo sada login. I ovdje ukucamo znači username, ovdje ukucamo šifru, ponovo ukucamo šifru tako i kliknemo send. Evo vidite, mi smo sada ulogovani. Ovdje znači vidite, otvori vam se ova stranica tako dalje i sada kada hoćete da klikćete na reklame, kliknemo ovo advertisement, znači da vidimo reklame, vidite reklame i otvori vam se sada ovaj ovako spisak, nije spisak nego ova lista ovako, dobro to je to isto, ali nema veze. Znači sada kada hoćete da radite, kliknete ovako na ovu jednu kockicu, mislim kvadratić i kliknemo sada, evo sad je neka Jelka, novogodišnja. Evo piše čekanje da se reklama čita. Vidite sad ovo na ovom slovu, ovo kako se vrti ovo. Sada kad se to dođe opet gore na vrh, piše da je reklama validna i kliknemo close. I mi smo sada dobili $0,001. Sada kada opet čitamo, opet će se stvoriti i tako sve idete, radite dok ne popunite sve ovo, dok ne završite sve ove reklame. I ove reklame svaki 24 sata možete da kucate, da kažem tako. Sada ako hoćete stine hiljada. I sada ako hoćete mislim ne ako hoćete, nego to morate da odradite, mislim to govorim
šta je za vas dobro. Znači kada skupite $5, idete, znači, ne znam sad kako, zaboravio sam, da kupite ove referale, evo referals, ovdje, evo vidite, znači, ne možete sada, nešto ne može da se nađu referali, i znači za jedno 5, evo vidite, znači 3 referala koštaju vam $0,6, 5 referala $1 i tako. Evo, znači sada kad skupite na primjer 5 ovih dolara, kliknite na 25 referala i znači pojavit će vam se ovdje ovi referal linkovi. To su vaši kao radnici, znači oni rade za vas. Evo vidite, your referrals piše ovdje 0, ja sam završio 3 reklame, evo vidite 0,03 piše. I tako, znači sve idete, radite, svaki dan uđete, mislim svaka 24 sata i isplata je 100% sigurna, znači doći će vam isplata na novac, na račun od PayPala ili Pfizer, ne znam gdje ćete staviti svoj email i tako. I eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako imate neko pitanje, slobodno ostavite u opisu, ne u opisu nego u komentarima, a također pogledajte i snimke od Survey Noticiasa koje ćete imati tu u opisu klipa. Znači pogledajte to i tu je isto dobra zarada ako ste srećne ruke, ako niste, šta ćemo, nisam ja tu kriv. I eto ljudi, to bi bilo to, hvala vam na gledanju, imate link u opisu od ovoga sajta. I to bi bilo to, hvala vam na gledanju, vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada pozdrav!